knjige. Sad me živcira to štrebanje. Baš me briga za povijest. Ova knjiga leti u smeće brzinom svjetlosti. Ne mogu je baciti u naše smeće jer će sad se podivljati. Mama je onako stalno neki kopo po smeću jer misli da je bacila nešto važno. A stari već to traži novine jer mu ih ona baca koje se nađu na putu. A i pas ponekad napada smeće. Valjda misli da se tamo uzgajaju kosti. Naše smeće definitivno nije dobra ideja. Bacio je negdje na putu do škole. Ma koji to majmun baca knjige preko tuđe ograde? Hej, ti mali! Ja, da, ti! Što se praviš tu? Vidiš ih u drugom sesti. Nosi tu knjigu brzo! Nemam pojma o čemu pričate. Nemaš pojma, ha? Hoćeš da se sad izađe na cestu pa se koristi. Nosi tu knjigu balac. Dobro, kaj se odmah srdite? Slučajno mi je pala. Slučajno, ha? Da ste više nisam vidio da bacaš knjige u tuđa dvorišta. Sram te bilo! Da te više nisam vidio da baciš knjige. I to mi je nekakva knjiga. Hej, ti mali, jesi li normalno? Da ne vidiš da ovo kanca za smeće? Meni govorite. Da, tebi balace, bari tu knjigu iz smeća odmah. Imam pravo baciti u smeće što god hoću. Nema se s mojim očima, bari tu knjigu i naši su se ovo mjesto. Dobro. Sve to brzo je baciti knjigu. Kao da si baciti svoj pamet, ako je uopće imaš. A gdje je ostala vaša pamet? Očito su pobacali mnogo knjiga kada sada čistate ulice. Ne budi sreća. U moje vrijeme nije se mogao školovati koristio. Bili smo neimati, a sada sam već stara za knjigu. Ipak iskusni kama sebe. Budi srećan da učiš iz knjiga, a ne vlastitog iskustva kao ja. Ja ne znam, zakaj svi, počeš od mojih roditelja i rodine, pa sve do vama neprestano pile svojim životnim iskustvima. Balac jedan, samo da se još jedno vidi. Hvala djetace, zaboravio si knjigu. Nije moja. A nemoj tako, vidio sam ja. Je, baš je vidio i za tih pepeljarki, ne može vidjeti što možda tamo ne. Knjiga iz povijesti, krasno. U moje vrijeme takvih knjiga nije bilo i sve smo učili. I vlastita iskustva. Vidiš kako ti znaš. Ovo ti je, dragi moj djetice, prava vrijednost i moraš je čuvati. Želiš li se riješiti jedne, imat ćeš posla sa stotinu drugih. Ovo zvuči kao nekakva kletva. Hvala vam na ugodnom razgovoru, ali sada želim u školu. Starac mudrac me skušio, ali me nije napao kao ona dvojica. Što mi se poslije danas događa? Kamo god bacim ili ostavim ovu knjigu, ona mi se vrati. I tako 5-6 puta. Ova knjiga je ukleta, još bi samo trebalo da progovori jezikom savjesti. Mrzim povijest. Napokon nema nikoga na vidiku, zbogom knjigo zauvijek. Gle, knjiga iz povijesti. Netko je bio vrijedan i učio na svježem zraku, a onda zaboravio knjigu. Oho, autogram je unutra. Goran Goranić 8C. Krasni grafita. Goran će se obradovati kada mu danas vratim knjigu. Sigurno će se zabrinuti kada primijeti da je nema. Sanjam, sigurno sanjam. Ne, ovo je stvarnost, tragična stvarnost. Kud baš propa iz povijesti da nađe knjigu? A ja se još i potpisao, i sebe i razred. Koji sam ja, Tenkre? Nemaš believit, baciš knjigu, a ona ti se vrati. I tako 5-6 puta. Da, Bogdan, kaj sutra me pita povijest, nisam to čuo. Rekla je curama poslije sata, pa zakaj me nije danas pitala. Veli, žao mi je još dan pored zbog gubitka knjige. Čovječe, ja sam gotov, nisam trebao od početka školske godine. Zatim će me razapeti. Ajde to, moram se primiti posla.
O Bože, ti si pobjedila za sada, ali čim